keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know nadam se da vam nije ovako vruće ko meni, da ste negdje u nekakvim prostorijama gdje se nalazi klima uređaj, tako da eto, ja imam svoju lepezu i hladim se. No, bez obzira na vrućinu, imamo nešto za odraditi, jedan video, odnosno danas vam pokazujem kako na jedan vrlo jednostavan način možete stilizirati svoju kosu. Super je ova frizura za, recimo, iza ljetne izlaske i kroz dan, tako da, eto, nadam se da će vam se svidjeti. Vrlo je jednostavno i sve što vam treba je zapravo lak za kosu i češelj, pegla i to je to. U stvari 2 češlja, jedan za tapiranje i četka. Evo, polako ćemo krenuti pa budete vidjeli što vam sve treba. Dakle, ono što ćemo prvo učiniti je to da kosa bude potpuno ravna. Moja je bila u repu pa je malo valovita na nekim mjestima. To se vjerojatno niti ne vidi na kameri, ali ja vidim. Ja sam opsjednuta s tim valovima. Tako da ćemo ih uništiti. Zato jer meni osobno ova frizura ljepše izgleda kada je kosa potpuno ravna, nekako onda više dolazi do izražaja. Naravno, vi prema želji možete i valovitu ili kovrčavu kosu stilizirati na ovaj način. Evo, dakle, par puta smo prošli sa peglom i ono što činimo sljedeće je da su kosu, moje bogme ima dosta, da je počešljamo na iza. Dakle, sve iza. Također ja imam šiške malo kraće od ostatka kose pa me zezaju. Njih ćemo u stvari i izdvojiti na jedan način. Vrlo jednostavno, dakle samo ćemo ih tu nekako smjestiti iza uha i prikopčiti sa jednom špangicom, tako da nam se ne motaju ovdje. Eto, dakle, sada smo šiške riješili. I sad sljedeće što radimo, dakle, moramo krenuti čisto od iza, tako da ovu kosu koja je tu u ovim redovima prije, da tako kažem, nju stavite naprijed, tako da se ne petlja sa ostalom kosom. Dakle, uzeli smo jedan pramen, niti predebeli, niti pretanki, kojeg ćemo sada tapirati, dakle, sa onim češljićem. Dakle, tapiramo od samog korijena, kako bi tu baš pri samom korijenu dobili čim veći volumen. Dakle, krenuli smo kao tu sa strane, pa onda sredina i onda ova desna strana. Samo taj dio kose, dakle. Iz tog dijela uzimate pramenove, pa imam sjajlo na ustima i lijepi mi se kosa po njemu. Dakle, uzmemo sljedeći pramen i isto radimo kao i kod prethodnog. Zatim uzimamo sa strane. Također možete odmah na početku svaki pramen špricati sa lakom za kosu. Ja imam Got to be Sparkling lak za kosu, znači odmah i za sjaj kose. Znači ovaj pramen, ove koje smo do sada natapirali, slobodno odmah pošpricati, možete i kasnije, nije problem.
Zatim ovu kosu si opet stavimo iza da vidimo koji red nam je sljedeći, slobodno si pomognemo. Naravno i sa češljićem. Dakle, tapiramo opet. Malo laka. Evo sad napokon imam volumen za kojim toliko patim. Žalim se, ovo grozno izgleda, ali naravno poslije ćemo to riješiti. Ove pramenove si maknemo koji nas vezaju, koji su već natapirani. Uzimamo sljedeći pramen. Nadam se da vidite dobro, imam malo ogledalo pa se malo mučim. Nadam se da barem vi dobro vidite. I još tu sa strane, to uglavnom po potrebi vidite gdje vam je još ostalo da kosa nije natapirana. Bitan je dakle ovaj tu dio, tu trebamo postići volumen, a ovo ostalo nije toliko bitno. Uvijek kad tapirate probajte u obliku slova C, onda se kosa toliko ne petlja ovako kao da grabite nešto, ne znam kako da bolje objasnim. Eto sad provjerite dakle da li vam se čini po prilici, da li je dosta natapirano ili nije. Ja mislim da je moje čisto dosta. I ono što ćemo sljedeće napraviti je to da opet uzimamo četku i sve polako začešljamo prema natrag ponovno i s time da malo pročešljate ovo što smo tapirali, dakle tako da ostane volumen, ali opet da nije toliko natapirano kao što je sada. I da to lijepo zaglađeno izgleda. Osjetit ćete počešljem zapetljanu kosu. Eto, lagano smo sad pročešljali, a opet volumen je ostao. I sad zadnja stvar koja vam treba, koju sam vam spominjala na početku, je jedna trakica za kosu. Moja je evo ovako jedan kao srebrni lančić, pa ima provučenu srebrnu trakicu. Ovih ima stvarno tisuće za kupiti. Ja imam inače jednu lijepu svoju omiljenu sa cvjetićima, ali ne znam gdje mi je, sve sam pretražila. Ne znam kud sam pospremila te trakice za kosu, dobro da sam uopće ovu jednu uspjela naći. Dakle, stavimo trakicu, to jest provučemo je preko kose, slobodno se ovako sa rukama. Meni ovo moje ide na živce jer ima ovaj lanac ostavlja kao tragove pa ih moram brisati, odnosno slagati. I dakle, cijela kosa je iza. Zanemarite ove moje crte koje se poznaju, ja ću ih sad tu uništiti. I slobodno uzmete još malo četku i popravite ovdje na vrhu. I cijelu kosu lagano, slobodno počešljate, da ne izgleda naravno natapirano, i možete uzeti malo tekućih kristala ili bilo kakvog proizvoda malo za sjaj kose. Eto, ja ću to malo nanijeti samo po vrhovima kako bi kosa izgledala zaglađena. Ili malo silikona ili bilo kakvog spreja, dakle, za sjaj kose. Eto, dakle, to bi bilo to. Vrlo jednostavno, ako pogledate iza, vidite dakle da kosa nije onako više zapetljana i to, ali opet da smo dobili jedan volumen i da je, znači, cijela kosa, odnosno cijela ova frizura lijepo oblikovana. I evo, ako ovako stavimo iza i pogledamo, imamo tu gore volumen, a opet ne pretjerani. Mislim da je ova frizura super sad za ljeto jer malo podigne kosu sa lica, pa nije toliko vruće, a i ne znam, može biti i za izlaske večernje, kao i recimo za dnevne nekakve
lukove, čak i za plažu, tako da, eto, po meni je ovo jedna čisto super frizura koju po ljeti često nosim. Dakle, izgleda ovako kao što ste već mogli vidjeti. To bi bilo sve, ja se nadam da vam se sviđao ovaj tutorial. Također hvala vam što pratite moj blog, pozdrav do sljedećeg videa i pazite na sebe i nemojte boraviti na ovim visokim temperaturama, držite se hlada, bok!